Reka dushima Imana ku badukurikira mu migabane yose y'isi, nabo turi kumwe n'abashinzwe ibyuma, nabo ndabiyegereje ngo kaze n'Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'i-Galatiya, ibice 4 n'umurongo wa 4. Naho niho turi gusoma ijambo ry'Imana. Ndaza gusoma nsoza muri Isaya ibice 5 umurongo wa 26. Ariko reka mbanze Abagalatiya ibice 4 n'umurongo wa 4. Bibiliya iravuga gutya ngo, maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore, kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduhe guhinduka abana b'Imana. Amen. Reka nje mu buhanuzi bwa Isaya, nimwo turi busozere. Ndasoza mu buhanuzi bwa Isaya ibice 5 umurongo wa 26. Isaya ubuhanuzi ibice 5 umurongo wa 26 cyangwa 26. Reka nsome. Bibiliya iravuga gutya ngo, azamanikira amahanga ya kure ibendera, azahamagara ikivugirizo ngo bave ku mpera y'isi. Nabo bazaza n'ingoga bihuta, muri bo ntawe uzananirwa ngo asitare, ntawe uzanahunikira ngo asinzire, ntawe uzakenyuruka, kandi n'udushumi tw'inkweto zabo ntituzacika. Amen. Kadusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye kubw'uyu mugoroba ko tugize amahirwe yo kubana n'abakozi b'Imana, kandi tukaba tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Udufashe iri jambo rigere ku mitima y'abadukurikira n'abatwumva bose, kugira ngo ribashobore guhindura imitima yabo. Mu izina rya Yesu dusenze dushima. Amen. Amazina yanjye nitwa Nsengiyumva Ezekiel, ndi umurevera pasiteri, nkorera mu itorero rya Jesus Great Harvest International Ministry, dutuye muri Kenya. Rero ndashima kuza ukuri kubona uyu mwanya w'iki kiganiro, kandi ndabizi ko kiza gifasha abantu benshi, kugira ngo dushobore kuganira umwanya mutoya w'ijambo ry'Imana. Nta mwanya munini turi bufate, turafata umwanya mutoya. Ngiye kuvuga hejuru y'ibihe byo kugaruka kwa Yesu. Umwanya ndasamaringa, ndaza gusiga, ndavuga igice cya mbere, ndasiga igice cya kabiri, nico tuzoza gukomezaho. Abadukurikira turabiyegereje, nshoboye kandi kubabwira ngo kaze n'Imana ibahe umugisha, kandi ndabizi ko babaye bakurikirana abantu benshi ku byuma cyangwa mu turere dutandukanye. Ku bw'ibyo rero reka dutangire. Bibiliya iravuga ngo, maze igihe gikwiriye gisohoye. Ico gihe, igihe Bibiliya ivuga, abigisha Bibiliya na teoloji bagije kugicamo ibihe 7. Ndaza kubivugamwo byose, ariko nze gusiga ibihe bimwe, kugira ngo tuzobikurikirane ubutaha, kuko byose ntitwobirangiza ubu nyine. Igihe cya mbere, ni igihe Bibiliya izita ngo ni igihe kitagira icyaha. Ni igihe cya Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Ico gihe nta cyaha cyabayemo, Adamu na Eva babaye mu ngobyi ya Edeni batagira icyaha. Nico gihe cya mbere, kiri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 umurongo wa 10. Ubikurikiranye neza niho bisanga. Igihe Adamu na Eva babaye mu ngobyi ya Edeni, Imana irema umuntu we, mushyira mu ngobyi ya Edeni, imuha ibiti byo kurya, abaho mu buzima bwiza. Bacita igihe kitagira icyaha. Igihe cya kabiri bacita ngo ni igihe cy'ibitekerezo by'abantu. Iki gihe naco kiri mu Itangiriro 11 umurongo wa 1. Bavuga ko ari cyo gihe abantu batekereje, baravuga ngo bubaka umunara, bawita Babeli. Baravuga ngo uzazamuke ugere hejuru. None Imana ngo ibone bagiye kugira ico gitekerezo cyo kubaka umunara, Imana rero isenya umunara. Nimare gusenya umunara, none ntibaba bakivuze rumwe, umunara urasenyuka. Bacita rero ngo ni igihe cy'ibitekerezo by'abantu. Igihe cya gatatu ni igihe cy'uburenganzira bw'umuntu. Igihe cy'uburenganzira bw'umuntu bacita ngo ni igihe cya Nimurodi, kiri mu Itangiriro ibice 10 umurongo w'9. Igihe abantu bagize uburenganzira, barishira barizana, bakora ibyo bashaka, kandi ibyo bihe natwe turasa n'ababigezemo. Bacita igihe cya Nimurodi. Igihe cya kane ni igihe cy'amasezerano. Iki gihe cy'amasezerano bacita igihe cy'umukozi w'Imana Aburahamu. Kiri mu Itangiriro ibice 15 umurongo wa 1. Imana isezeranya Aburahamu. Muza makuru maremare ya Aburahamu, igihe Aburahamu yari umusaza mu myaka 100, Sara mu myaka 90. Nico gihe baje kubona umwana, ariko bamubona bibagoye cyane cyane, ariko bamubona umwana bibagoye,
ariko bafite amasezerano, nta kindi bari bubatseho, bari bubatse ku masezerano. Agatabo gatoya kitwa indirimbo za wokovu kabaza baririmba kavuga ngo mbingu zikiondoka nchi zikitoweka, amini ataona ahadi zinadumu. Iryo jambo, iyo ndirimbo ni ya Aburahamu, nta wundi muntu wayifonze, ni Aburahamu. Noneho ngo yarasohokaga mu gitondo ngo akumva inyenyeri ko ziraririmba, ngo muri we hakaremwamo icyizere kivuga ngo azabona umwana. Bacita rero ngo ni igihe cy'amasezerano. Igihe cya gatanu bacita igihe cy'amategeko, kiri muri Kuva ibice 13 umurongo wa 11. Ni igihe Imana yahaye Mose amategeko ku musozi. Imana ihamagara Mose imuha amategeko. Iyo usoma ubuzima bwa Mose, mu buzima bwa Mose bwo kubaho bwe yakoze ibyaha bitanu. Icyaha cya mbere Mose yakoze, yishe umunyegiputa. Icyaha cya kabiri, yashatse umugore w'umunyamahanga. Icyaha cya gatatu, yamennye amategeko avuye ku musozi, asanga Abanyesirayeli baremye imana y'ikimasa. Icyaha cya kane, Imana imugejeje mu butayu, Isirayeli buze amazi, Imana iramubwira ngo atunge urutare inkoni, ararukubita. Nico cyaha cya kane. Cyaha cya gatanu, aravuga ngo njewe n'Imana twabahaye amazi. Imana rero iramubwira ngo njewe nawe ntituzaba dufatikanya kugira ngo duheze Isirayeli amazi. Imana iramuzamura Pisiga, iramwica, Imana iramushingura, ikora ikigandaro, irakirangiza cyangwa ikiriyo, ngo imare iza kumubika mu Banyesirayeli. Irababwira ngo Mose umugaragu wanje yarapfuye, none rero Yoshua yobora ubwoko bw'Imana bujane mu gihugu cy'amasezerano. Ni igihe cya gatanu, bacita igihe cy'amategeko. Icyo gihe kivaho, ngiye mu gihe cya gatandatu. Igihe cya gatandatu Bibiliya icita ngo ni igihe cy'ubuntu. Ndabizi neza ko abantu bari muri izo nyigisho, ariko wenda nituzabona umwanya nzazivugaho, ariko abantu barazitiranije. Icyo gihe kiri muri Yesaya 61 umurongo wa mbere. Igihe cy'ubuntu, Imana rero itekereza kuzatanga umwana wayo. Noneho ubutatu butagatifu, Data, Imana, Umwana n'Umwuka Wera, ni ibintu byari bigize ijuru. Amakerubi, imigwi y'amakerubi, amaserafi, ibinyabugingo n'ibizima n'abasaza 24 bari bakikije iriya ntebe. Noneho ubu butatu butagatifu, Data, Imana n'Umwana n'Umwuka Wera, babona wa muntu yaguye mu cyaha. Nico gihe tugezemo, bacita igihe cy'ubuntu. Bamaze kubona umuntu yaraguye mu cyaha, habaho gutegura. Uyu muteguro ntiwapfuye kugwa gusa, ni ikintu batekereje. Kimaze kuba, baravuga ngo Imana ari Yesu Kristo mu butatu butagatifu namanuke, asamwe mu nda y'umugore witwa Mariya, namara azavuke kugira ngo abantu bazamwegere, basangire n'uwo mwana, bagendane, bakorane, babane, niho bazamwumva. Ariko namanukano ubwiza n'icubahiro yambaye, ntibazoshobora kumwegera. Nuko rero niko process yakozwe, arasamwa, aravuka, amaze kuvuka arakura. Indirimbo yo gushimisha iravuga ngo arakura nk'abandi bana, n'icyitegererezo cyacu. None rero iki gihe nico tugezemo, nico gihe cy'ubuntu. Ico gihe rero uyu mwana arakura, amaze gukura aravuka, arakura, amaze gukura, ndaza kubyihutamo kugira nze kugera hagati mu kiganiro cyacu nyirizina. Amaze kuvuka, ararerwa nk'abandi bana, abaho nk'abandi bana, agira ubuzima nk'ubw'abandi bana. Ariko igitangaje, ntiyakuze nk'abandi bana. Harimo ibitangaza bigera nko kuri 4, ariko reka nze kuvuga 2 gusa. Igitangaza cya mbere nico yakoze Kana y'i Galilaya. Igitangaza cya kabiri, ishuri rya Bibiliya cyangwa teoloji, abahanga ba Bibiliya ntibaza bakunda kukivuga cyane kuko gisa n'igisigara inyuma, ni ikanzu rye. Ikanzu nyina yamwambitse mu muvura umunsi avuka. Ririya kanzu niryo basuye gufindira umunsi apfa. Reka nsubiremo ako kantu, abanumva basore kukumva neza. Nihazaba ibibazo nzabisubiza. Iryo kanzu nyina yararimwambitse umunsi avuka mu muvure. Iryo kanzu niryo yakuranye, niryo basuye gufindira umunsi apfa. Rero igitangaza bavuga teoloji yiga, ni igitangaza cyo guhindura amazi kuba divayi. Igitangaza nyina na se Yosefu batashe ubukwe bw'i Kana y'i Galilaya. Ariko Yosefu ntibaza bamuvuga, bavuga Mariya na nyina, nibo batashe ubukwe bw'i Kana y'i Galilaya. Bamaze gushika rero, niho Yesu yahinduye amazi kuba divayi. Igihe rero cy'ubuntu. Noneho umuntu rero amaze gucumura, amaze kugwa mu byaha, Imana rero itanga Yesu. Yesu arapfa ku musaraba. Nihuse cyane, hari ibyo nsize. Yesu ngo amare gupfa ku musaraba,
twebwe tubona gucungurwa. Tumaze gucungurwa rero itorero ribaho, noneho twabayeho, tumaze kubaho habaho intambara y'itorero. Intambara ziraba zikomeye, ba Petero, ba Yohana, ba Pawulo, bande ziriya ntumwa zose bazicisha amabuye, izindi barazibaga bakuraho impu, historike nk'uko muyumva. Noneho bukeye izi ntumwa zimaze gupfa, Yesu yari amaze kuzamuka, yaragiye mu bwami bw'Imana. Noneho Yesu avuye ku isi agiye mu bwami bw'Imana, yari agiye gutanga raporo y'ingene yacunguye itorero. Amaze gushika yazamukanye amaraso ku gikumwe, zerekanaga ko ari umutambyi. Ashika yashira imbere ya se, isi aramubwira ngo icara iburyo bwanje uruhuke kugeza igihe tuzaza gutwarira itorero. Noneho eschatology aho ishinze imizi mu kugaruka kwa Kristo Yesu. Noneho Kristo Yesu naza kugaruka, umuririmbyi ararimbye wo gushimisha, aravuga ngo waje kwimana n'abera no gukiza itorero. Ubwo rero impanda nivuga hariya twasobye, Yesu azamanuka. Yesu namara kumanuka aze gutwara itorero. Naza kumanuka kuza gutwara itorero, azaza ariko itorero rizabimenya. Yesu ntazaza nk'umujura ngo itorero rimereke kubimenya, kuko umuririmbyi wo gushimisha aravuga ngo ivyerekana kuza birihuta kuboneka, ngo kuko data agiye kutugabira kubaho Uwiteka. Noneho Yesu naza kuza itorero rizabimenya, twebwe tuzabyumva. Si ibintu bizapfa kuba gusa ngo ntituzabyumva, oya tuzamenya ko igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo kibaye. Yesu Kristo rero azatwara itorero. Impanda rero ya mbere nivuga itorero rizazamuka rija mu bwami bw'Imana. Nirizamuka rigiye mu bwami bw'Imana, tuzabisikanya na antikristo. Twebwe abakristo ntituba muri grande tribulation, sorry kuvuga igifaransa, ntituba muri ziki kubwa. Sinzi uko nobivuga mu rurimi rwacu, ariko murambabara muraza kubyumva. Noneho antikristo niyitse ibirenge ku butaka, itorero zazamuka rija mu bwami bw'Imana. Nidushika mu bwami bw'Imana haje kugera imirimo, tuzahitira mu bitabo by'amazina, bahamagara amazina yacu. Amazina yacu nibamara kuyahamagara tuyitabe. Aya mazina twitwa hano mu isi si amazina yacu, ni amazina ya ba mama na ba data batwise, ariko si yo mazina Imana itwita. Noneho baduhamagare mu mazina tuyitabe. Nitumara kuyitaba tuje mu cumba cyo kugera imirimo, bagera imirimo yacu. Nibamara kugera imirimo batwinjije mu cumba cyo kwambara. Icumba cyo kugera imirimo tuzakimaramo imyaka 3 n'igice, tuvemo tuje mu cumba cyo kwambara tukimaremo imyaka indi 3 n'igice. Nituvamo tuje mu ngoma y'imyaka 1000. Nituva mu ngoma y'imyaka 1000, itorero rive mu ngoma y'imyaka 1000 rizamuka imbere y'intebe y'Imana. Nirimara gushika imbere y'intebe y'Imana, hazabaho hari ico bita intambara ya Haramagedoni. Tumanuke tuje ku musozi wa Mizeyituni. Tugiye tumanuka ku musozi wa Mizeyituni, nje nagize amahirwe yo kuhagararaho. Uwo musozi wa Mizeyituni rero watangiye gusaduka. Narabajije mbaza igituma uyu musozi wasadutse, barambwira ngo igituma uyu musozi wasadutse kurumva uburemere bw'ikanisa na Yesu Kristo, kubera uburemere bw'itorero na Yesu, nico gituma uyu musozi wasadutse. Biza bintangaza cyane kuko dufite abakristo mu rusengero bataremera cyangwa batarabyumva hejuru yo kugaruka kwa Yesu, ariko imisozi ikabayo ibyumva. Noneho duce muri kuri uwo musozi wa Mizeyituni, tumanuka ahantu bita muri bonde la Yehoshafati. Nidushika muri bonde la Yehoshafati niho tuzarwanira intambara ya Haramagedoni. Yesu arwana intambara ya Haramagedoni. Nitumara tuve muri Haramagedoni tuzamuke dusubire duce kuri Mizeyituni. Nitumara guca kuri Mizeyituni dusubire tuje imbere y'intebe y'Imana. Nitumara kuja ku ntebe y'Imana bafate antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma na Satani, babate mu mwobo basaba wita ngo ni shimo pasipo na mwisho, babataho ngaho. Nibamara ico gihe itorero zoba ryaragiye mu ijuru, ryarashitse. Noneho dutegereje impanda yizavuga, dutegereza Abanyesirayeli, kuko Abanyesirayeli ni bake bagira umugisha wo kuzazamuka mu muzuko wa mbere. Umuzuko wa kabiri rero nuwo abantu bapfuye baciwe ibihanga nibo bazagira amahirwe yo kuzuka mu muzuko wa kabiri. Abo bantu ntibagira imirimo. Bibiliya ivuga ngo bazasa ngo n'umushumu ukuwe mu muriro. Bo ntibagira imirimo, ariko bazagirwa amahirwe yo kuzuka yo kujya mu muzuko wa kabiri. Nitumara rero batumurike data,
batumurike data wa twese. Niyamara kutumurika data wa twese, abantu bose bakoze ibyaha n'abatarakijijwe n'abataragize bati noneho habeho urusika baruzane. Yesu niwe uzazana urwo rusika, abantu bajya inyuma yarwo, namara Imana yonyine irwandikeho ngo hawa nimewasahau milele. Abo baba baribagiranye, niyamara kwibagirana noneho Imana izana igitambara. Nico Biblia zivuga neza cyane ngo Mungu mwenyewe atakitoa kitambara na kuyafuta machozi. Nta gitambara kiba mu ijuru. None iki gitambara Imana izazana ni umuntu wawe mwatandukanye hano mu isi, mu bibogobogo, mu minembwe, muri Byura, Rerere n'ahandi. None icyo gihe Imana imuzane muzima, none mubonane. Nimumara kubonana, amarira rero aba arashize ku maso yacu. Nico gitambara Biblia izivuga ngo Mungu mwenyewe atakitoa kitambara na kuyafuta amachozi. Nimara rero kutwereka abo twatandukanye, abatusize muri iyi si, niturangiza rero nibwo Biblia ivuga neza ngo Imana izarema isi nsha n'ijuru risha. Twebwe tuzongera tube muri iri juru risha. Ni ukuvuga ngo iyo ukurikira inyigisho za Bibiliya, ni ukuvuga ngo Imana izosubira itugarurire indi Edeni yabayeho mbere, kugira ngo tuzobeho tutazongera gupfa no gupfusha no gutandukana. Nico gihe rero imibabaro izaba irangiye. Ariko nsubiye inyuma kugira ngo ngufashe gatoya, wowe uhaye unkurikirana. Iyo twizera imbaraga z'Imana, nico gituma Pawulo yavuze mu magambo yaganiraga hejuru y'umuhamagaro we, ntiyavugaga ijambo na rimwe ritarimo gupfa no kuzuka kwa Kristo. Fondasiyo rero, umusingi, sinzi ko umusingi nshobora kwindagira ngo ni umusingi nyine, umusingi w'ubutumwa bwiza, ireme ry'ubutumwa bwiza ni ugupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo. Nta bindi bintu na bike na bito dushobora gushingiraho ukuye dushingiye ku rufatiro rwitwa gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo no kuza gutwara itorero. Rero iyo duhagaze muri ubwo buzima butekereza hejuru yo gupfa no kugaruka kwa Yesu Kristo, tuba duhamije imbaraga zo kwizera. Niyo hano Biblia ivuga ngo azahamagara amahanga ya kure. Rero iyo Biblia ivuga ngo ku musozi w'Uwiteka, Uwiteka Nyiringabo azahabagira ibibi zibusha, ngo ahasuke na vino y'umurera, ngo imimini neza cyane. Ku musozi w'Uwiteka ni Golgota, vino y'umurera ni amaraso ye. Ni ukuvuga ngo twebwe twabaye mu mugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo nimba duhari none, ntiduhari none twebwe, duhari none n'ejo no hirya y'ejo, kuko duhari mu mugambi w'Imana. Buriya abantu baza bipfobya bakigira bato, ntibazi ko none uku turahari, n'ejo tuzaba duhari, no hirya y'ejo tuzaba duhari. Ibyo Abafaransa baza bita tirinite, igihe cyose. Ntiduhari none gusa, duhari n'ejo no hirya y'ejo. Duhari turiho tubona, tuvuga, turya, dufungura, turyama bugacya. Duhari twaranapfuye, kuko twebwe ntiduhari none, duhari no mu mugambi w'Imana n'igihe tuzaba twarapfuye. Kuko runo rupfu dupfa Bibiliya ntirwita urupfu, Bibiliya yo irwita gusinzira. N'igihe rero tuba dushoje imirimo. Umurinzi yaravuze ngo data imirimo azampa nimirangiza azampamagara ngeze mu ijuru. Buriya rero twagize ubwoba bw'ubusa iyo turangije imirimo. Iyo turangije imirimo, abantu baragiye inka, abantu bagiye baguhinga, abaza baja gutipura imirima no gutema. Buriya urangije ntiwokwirirwa wicaye mu murimo, iyo urangije urataha. Ni ukuvuga ngo iyi mirimo iyo tuyirangije ni ngombwa ngo dutahe. Ko abantu bose bagiye bahamagarwa kurya bari barangije imirimo yabo, kuko nta yindi mirimo irengaho kuyo twakoze. Iyo tuyishoje data azaduhamagara tukaja mu bwami bw'Imana. Rero icyo dutegereje impanda kizavuga, twebwe tukazamuka tukaja mu bwami bw'Imana, tukaja kuruhuka. Kandi umuririmbyi yararirimbye w'igiswahili yavuze neza ngo alakini mimi nitamuona Yesu kwanza. Hari abantu baza bavuga ngo bazobona ba Petero na ba Paulo. Amatsiko ya ba Petero na ba Paulo ntazabaho, amatsiko azabaho. Abantu bose amatsiko bazaba bafite nayo kubona Yesu, kuko niyo nyota izaba iri mu mitima y'abakirisitu. Ba Paulo na ba Petero n'abandi ni bisanzwe, kuko n'abatorewe ubukwe nabo bazaba mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Ariko ikizaba kigenderewe cyane, ikintu tuzaba dufitiye amatsiko twese abari mu isi bose, tuzaba dufite amatsiko yo kubona umwana w'intama w'Imana. Nico tuzaba dufite amatsiko yo kubona umwana w'intama w'Imana, twebwe nk'abageni Yesu Kristo umukwe wacu. Ndagira ngo twoba nk'abasubikira aha, kuko iki kiganiro kiracyakomeje, kugira nzaje
kuvuga hejuru y'iriya misozi n'ingene ubwo butware buzaba bumeze. Ndabashimiye cyane kandi Imana yo mu ijuru ibampera umugisha kubw'umwanya muba mwafashe, si ukwigora, ni ukugira ngo abantu tuze tubabwira nyine babashe kubyumva, abashoboye kudukurikira, kuko bino bihe turimo ni ibihe bikeneye ijambo ry'Imana. Biratangaje kandi ndi mu kubibona babikora. Twebwe turabavuga butumwa, bakaguhamagara, bamara kuguhamagara bakabwira ngo amateraniro azatangira saa 9, saa 9 ukaba ugeze mu itorero, bagasirimba. Nabyo si bibi pe, kandi nanjye nza mbikora, bagasirimba bakaguha umwanya saa 1 ya nijoro. Abantu barambiwe, batashe, ariko mubishoboye uyu mwanya si muto, ni munini cyane. Umuntu gukurikirana zino nyigisho kandi yaba afite n'ibibazo akabona n'uburenganzira bwo kubibaza. Nico gituma rero Bibiliya ivuga ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko kugira ngo acungurwe abatwarwa nayo. Reka nsenge sose. Mwami Imana yacu, ndagushimiye kubwo uyu mugoroba tugize amahirwe yo kubana n'abakozi b'Imana n'abadukurikira bumva ijambo ry'Imana. Iki kiganiro tugisubikiye aha kandi tuzagikomeza kugira ngo tukirangize, tuvuga ziriya ntambwe zindi zisigaye kugira ngo abantu bazoshobore kutwumva. Reka tugenere ibihe bikwiriye, kuko dufite inzara n'inyota yo kumva ijambo ryawe, kuko kituraje inshinga ni ukugira ngo isi yumve ibiriko bikorwa n'ingene bihaye bigenda, kuko tugeze mu bihe bya nyuma, ibihe by'imperuka, ibihe by'ubuhenebere, ibihe abantu batacumva ijambo ry'Imana, ibihe abantu badagifite inyota, igihe abantu bari mu bundi buhamya n'izindi ntare. Ariko dukeneye kumva intaye y'ijambo ryawe kugira ngo bizagire icyo bizarema mu mitima yacu, ejo n'ejo bundi tuzagere mu bwami bwawe nta kintu na kimwe tuzireguza. Urakoze kutwumva no kutugirira neza, mu izina ry'udukunda Yesu, amen.